papa adum chebia mfiri nyame woni bia ntia wo ka de osesu bo se papa adum chebia me se obeka we ya na da mi so mfiri nyame eni mi nim se odimfo bi oton ade bia e fake o se woni bible na ye adwuma wa so dem enye korua na ne tasba what ya se enye torah e bible na yen nyame nko a na dimfo na so wa kire ye se Mark chapter 5 verse 11 to 12 o se ensira na mo se wotan mo na wo ya mo na midi nti wodi atro e kam ho nsamone ohima momo maninye na mo ho nsepa mu na makatua eso soro na saa wota adimfo a wodi kan bae so as a man of God now yes and ye we and suban we e wo man ni mu a what are you insinuating and ma abro no mamo ekodidi na temu ena ma yenua mu bia sabe nyansa ne wo fom kakra eko kaseti ano no because e do abrabo e do usu no ban atoto scriptures ho a emfa abusia makwaba e de back too much gh so mesel sene ene da edikan ya oni mi edi ehia subscribe e ma channel we mia adoma ne so ama upload bia wonsa etini akem na abusia ne menya so pani ba ko e wo me nchen ha ene no e ba betwetwe enkomo twetwe ni nyina no e de fa prophet adom chedua ne trend na nansen all trend e ho ene Christian Council ne kokoba omode abono Christian Council e bo no kokon papa na sanyaba abama Christian Council reply eno ene yensa council pani ba ko ha ene no e ba betwetwe enkomo tika no ho e ne ma so pani no akwa Papa bache mo akwaba. meju so me do. Papa bibia boko de. Me ho de nse Bible no na so e. Na me ado so me di wana mo echi baba. Yo papa na de frau by studio ha ye nkomo no eyetiawa. Christian Council na abo so fupeni adom chedua akoko. Ese ni nsem kan ye bi ne niam bi a oye no. Ase o ye finyame akwan so kakra ntino ka onhwe na ontinsi nyame akwan ni. Na Christian Council kokobɔ ne bae so prophet adom chedua so e de ne reply e bae eno na waye nyame ni pay Christian Council na pay bebe na Ghana fo e kasa se ase ye hu badwuma wo mo ye enti we na Ghana fo na e ka se o maja asofo no Ghana ha dodo e na ase mo na mu saa na ne mo ye pay bia na mo de ye enti we na o mo de o kokobɔ aba no o susu se ne kwan so ano ana se e ka o ma che pra dodo me da wano ase wa no hwam ma mention my chief for church ni bench me de menim ni say there were 7 types of men of God. Jeremiah 23:25 to 34 there were so food boy kronfo obi am to kwapeni obi nso wiwi idinsem and obi nso atwema nso obi nso ani nsade and how can Jeremiah 23 verse 11 na o se na Samaria di for mahunu nkwase asem eni ahodwiri nsem o de ba asem koma me man Israel efume. The same Jeremiah 23 verse 11 or say na edimfo ni asofo ni nyina nsuro nyame na be fie mpo e na mehu ombode we the scripture we dem pesa wa kin kan ma me Jeremiah chapter 32 verse number 9 ma highlight no Jeremiah 32:9 enye won a wanyini pi na wonim nyansa ti o se enye won a wanyini pi e na omunim de yi enim nyansa na enye mpani na wahunu atemu enye pani e na wo so ohunu atemu mu ana echimi busa se ohima dia koshi Christian Council dia koshi media nkamenya nka IGP da mpare mrem any honorable kone Japan because some of the money eden honorable kene Japan so sa se mu ma so ne begu anta because unim de echa America so ohima ya papa adum chebia eba no onani si reverend obofo so ebe ka sa ba efuonku ye bo ba Bible so ka ba yie wasem ena ba yie ne ba bia ne cho ba yie ti akomam okay so ti ase John Mark chapter 7 verse 20 to 23 o se na ba yie o pa ba bia ba yie ti na eti akomam ena Leviticus chapter 19 verse 26 o se ma me munni adibisa sem na mun ngura ba igro ye o ba yie kotes ba 180 ba o se na reverend obofo ye adwuma na ekwa koye too much baye e to no so ba sin ni mu no o di baye na we ye baye e jama o ye hwe Ghana mpenfo rase e ko se mra se unim na bo bi baye a ye be jeli for 20 years unim ana unim papa na unhu se ase na baye sam ya wo keken se ne na asofo ni bi eye obo ho ko timi de nipa nanim
bo akwa no ya bofra no de nima beto TV ne so na akwala no kansem so ye befo etage akwala no kwan bi so enu nti na emma wo mo yes a wonyi ni se enu e na prophet Adom Chedua so ono so ne de na ode bo no so be kire ye se beye biye ni ho what the catch say so no na mo de ahye ye tirim o he ma beye ni wa pada na mo bo mo ni mo na so de wo mo de o say ye favor nyame mra scriptures emfa no di for the pada ko bo bi anim ha bibia di ho wo de wo nyansa nsensem wo bibia ni ho eye de na wo ton so bola ma ho sore ma bibia ni wo sa grace water na mo yusu wo ye de so ti ase and I say me I don't blame them. Okay, Bible say enye won na wanyini pi enanim nyansa. What I say na enye mpani na wo so mu hu atemu. Akwasi edi sure benten na maba be seho. Say dey akwasi egu akuma so ta aka no. Me ya na enye me nwanwa. Say wo no scenario no. Enti say Ghana Christian Council an soria. Ha? Ade ba ko wo mu kura ne say Erade yi na ni mo man Ghana de beba no. And de wo man Ghana ni mu no mama who any pa na who what is the realms of the spirit for nya mesumu ni na for mpaibo and de ba ko wo Lucifer from the kingdom of darkness and say one na difo na sofo na komsefo atenase they have plots and plan how to disgrace Christianity in Ghana and nyame uyi o man ye toso miensa Ghana ayete a o mu so nyame ni pa che African countries e twa enwese nya Ghana na ntokwansi da eya de na ya ne ntokwansi da de o nyansa na nwini sa de we ho na Lucifer na sofo na dipo be flood system no last na honorable Kennedy Japan kan sa de ntina asofo papa en sori say ya sori a okay ya papa honorable Kennedy sori say ya sori a ye need the resources e betimi dia call TV stations aya na nka Ghana so bo bia wo sika wo mo mfiri nyame no ana obi a chi radio chi TV a wo mo ntimi ma meye ana ye nso ntimi mo ye mu ase ye kotodwe mu emfa ma Lucifer okay o ti ase o se so be koto asore mi a me di wiase amunya ne aba de ebe ma wo ana Bible so says emu ani mbiri di obi anya na sika ni bere eda owu afa so as a man of God and I blame the children of the living God. Now the caution, your mama obi a bless obi so much money. O wo sika ti sa boa. By yes and God be supporting your kingdom. Ama no kure na dead no. O ma pono mo nsa. Obi be se so for ehunu bi penti o. Enti ehunu bi penti ni so for papa a be 2000 o Ghana. Papa na ne ne bi ka se so for papa no. Wo mo wa hen. If we say Adom Chedua Bible might say buy our fruit, you people will know us. I buy yes no. She Bible. Okay. Nyame so for be na be chi obi ko prison. Kristo no buy and ye ni ko she prison. No ka se asra asofo pani ni say John Ekai, mu brood of vipers. Hwe de ye John. Paul ne Silas, yango man se fiase. Enti sa oba be kasa o Jesus Christ din. Now we tibi ko chiso for the ko police station. Are you a man of one kasa imano? Papa ni ensi a prophet. Me odi imano wa. Are you a man of God? Me nye man of God. What was say konfu akwa police station? E wo Ghana hada. Papa say konfu so bi. Odi imano. Konfu. Imano. O say Ghana ha no akonfu no. What is say? What is say? Okay. Konfu. Okay. Akwachi konfu na ko police station da. Enti e scriptures. Erade say Satan and na hini edi esi di mpapa mu ebe na Satan hini agina so ti ase na ye de na memensira ba mu die woni mu hu die esi whatever Satan can divide Satan can dominate eche ye de na so fupani kwachi obi ko prison papa how na pese me na nchemu a prophet Adom Chedua na se so fupani Adom Chedua ebe ba ne se we no ne nipa ne be kai no o kan de gu ne ho fi hwe sunsumu asem no de ko na that means ye papa Adom Chedua mfiri nyame woni bi entia o ka de se su bu se papa Adom Chedua me say se obeka we ya na that means mfiri nyame o say woni Bible na ye adwuma wa so dem enye korua na ne tasba what you say enye Torah a Bible and a yen Yamen Kwa na divo na so what say Mark chapter 5 verse 11 to 12
osi ensira na mo se wotan mo na wo ya mo na midinchi wodi atwero eka mo ho nsɛmmɔne ɔhema momo maninye na mo ho nsɛpɛ mo na makatua ɛso soro na saa wota adinfo a wodi kan bae so as a man of God now yes and ye way and suban way e wo man ni mu a what are you insinuating and a ma abro no mamo e ko didi na tamu and a ma ye nuamu bia sabe nyansa no fom kakra e ko kaseti ano no because ye do abrabo and usunu ban atoto scriptures ho a emfa as a prophet of mebawo o hwe bible mu a emra ye suma ese enkofa Elijah mra na ote people no so hwe scenario no osise bi nyame akọ ojamfiri so masim nyina bible se na ntamwala ojamfiri so be se won yes ansuma another 50 troops munko for Elijah mra bible se no san command ija na ija be se 50 no third oba no se miura me paul chow the servant of the Most High oye difo miura ma me kira abo ensumbo anim miura one wako anka me ho na yanko hene anim odi nkoto de yade yi enti obofo no ka Elia ho no kasa kire se mako asore na woni wo nko na bible so sifon fi people no so motan e wo ho kakraka no so na osifon no one ne ko sauti ya se enti ye hwe udimina ye hwe usunu ban ye hwe wo ne ye ne de tutu bible ho a egba abura ana de bia me wa asem bia me kan se time will tell time shall they win emra ye ti abro no ma na ni age e no wo enfa ono so de na ato no papa say they win then you be him say yakwen ma men che obibi upo bia ne tiri mu odin asoro Jesus Christ obi a o ma ne buka ne zadani aboa e ko se mura mu wi e fom aduane o se touch not my anointed and do my prophet here no harm and mo ye ya chi abro no ma de ne ko se cells ene ono so da hin enye be na ba mu a so no so koda hobi ono kwa de nyame ampata ko be ko pray o be ko je bi a be 5 years na 10 years papa lewe de ya woken prophet Adum Chedu obi anim say lewe ne papa no prophet Adum Chedu aba abonten be ka say e wo se esi entina esi oboa e wo se de na esi o se accident ne ba na de hye nyame no nyam ntina esi eni kwan mama obi a wo sunsumani we bia ni obi a spiritually won so hwa Kumasi spiritually so ma sori kaseti ane pa ya spiritually so ya oba abonten na me hwe no me hwe unso be kasa uwani a uwe ni spiritual form unsa ya na eni kwan se esi na aya na enuma bi wo ha na odi ate enuma bi wo anu akasa so ti ase unse bia mu bokoku e be san de yi e buabo e wodo e beba me se time hotel Ghana mu nyanto boase ye me se Kristo last year Kristo ma me be ka otuma se ono anka se sane ewura na asori odifo bi a sofo bi a onya papa o yusu bibi di aduma you be disgrace papa na ebi mo so we de mentwa no na ebi mo so e kan se prophet Adum Chedu a any Christian council komo nitwa ka free say papa no e kasa o se ya soma no Obama Philadelphia man ya soma no Obama Philadelphia man Philadelphia movement etika prophet Adum Chedu ade anka Christian council o se mo sen intesi de na mo de krata akokoma ne se mo kwa akọ se no se bia on hwe na akwan yi ana se on ka mo ho ana ebi mu se e bia Christian council any Bible na we use no fa Bible no kotu be na ko fa Bible Ghana Christian Council one the Bible e dey adwuma so when you are ordained when you have that mandate me fan say Melan somebody nyame adwuma as a prophet semi bridgia they will come to me prophet na mra bi ye hwa TV so kasa so nice bebre na sachira bebre na sa den wa mane be in the right position enti ye tian atene ho say be ya be on the right path so what you say and me nim say odimpo bi oton ade bi a fake and it's in scriptures enti Christian council am shoria Ghana government was so sorry. Honorable Kennedy Japon say onya video bi a sorry o. IGP dan pare. Onya video bi a IGP Pentecost, unim so Pentecost ni. Papa onya video bi a sorry.
because o man say ya o man bo a mo nyina mo timbi aside ya papa IGP dampa in the position no or son serve Christ. So you say what is written is written. And someone sorry ya Ghana na ba e boma nyina. So you say mo fa mo nansi fom. O de busa say mama say we nyina 30 years later. Say people for the Christ for them to come boom wo Ghana e dey na besi. E no kra dey say ya me say me say e dey na besi. Enye papa. Hwɛ bibi a bebe bia no e hyase nkakra o so ko kan sɛ onim bibi fa mpepefo ho onim sɛ imamfo sɔre na o mo ka sɛ ala ya ka wo ye kwa e ho na behunu de besi papa wonye sure enu nti Ghana mpanifo nso ano wonye sure sɛ we no ye ka ne sɛ dia na sɛ e kwa akɔfrɛfrɛ e Christopher ni nkramofo tɔkwa na aba ni video ni preaching na o ye o say onim bibi fa mpepefo so na oka ana nsia imamfo ni sefo asɔre sɛ de wuni mbra bɛka okay ana Christopher ni mpepefo nyina yɛ papa yɛ ba ko Abraham okay so tia se etina da o ba sɛ antichrist ana so ba te sɛ de and prophet Adum Chedu aso aka Christopher okay and mpepefo we love ourselves it is our baby kawe iya. The last time I was listening to one of the six in Kumasi, Orchestra say, Brabantine, the only form was in me, Sumbeka. Oh, dear, Tio, Bible said, okay, say, Enkokano, Genesis 18, Enkokano, Maninya the peace, now I'm not count, because you come one form one child, it is in Bible. okay And two by the Awuye, what in Tokana, or the bar, now said, dear, now they bar. And Christian cancer say, are you the Antichrist? Sir Prophet Adum Chedu na kasa we di kan aka se ono ene ne ye hwe de kwan se obeba no na aba. One year and a kwan. I blasphemous way. Anya aye busam. So tia say enka emanya me ni monyam senye kese o Ghana so. Woni di oba say. Ah, yan sho kwan say yan so nim se Bible tell say obepie free cross nim. And you copy free class in when you're some papa. You know, you are how kind of waban. And to say, edify Nimdian Yansa, me mind the anti one church there, don't see a penny. And what do or him ever back? I was here for your common and why a ship and answer your brilliancy. Papa said, a what do or the beba. Aha, I too much GH. So I won't subscribe to channel here. Subscribe to my channel with me. I don't want to upload the beer baby. Once it's me, I can have papa the crap crano for a friend number message to Jonathan. Maybe they met me there to John and say, Yan share we. Now the Abu Boban, the da or mine down anymore. Anna, and mother to say a bomb pie. Ye unify as Christians. Now you're changing your home. Because of one for you very clever. One year or no or certain the schemes. Me fan say a year be or certain 4 years ahead of us. And or certain be an amia for no woman. Ebe kwa ko peke yaba. Ba o say na odi edi sembre nyamema. Oh, munyano. E wodu ebeba. Edi ne prophet Benadesia of Holy Ghost and Fire Prayer Ministry. Fremian twetwe nkomo. Oh problem oh amane bia pese ginam na edibu ama wani na ho ma wani na ho number ni 0249 631 876 0249 631 876 manual to him papa e wa ye da se pa nsume das abusia prophet esiam ene ye tene kan o si ewe brem ene ye wono ene ntima wani na ho wani beda ho de na aha eye too much GH subscribe my channel me adoma no so ama upload bia bebia onsa etimi akim makra